Iti libro ti Lucas, Kapitulo 15, versikulo 24, kas 20 na. Tada ito'y anak ko, natay, kat nagungat, napukaw, kat nasanakan, kat nang rugida, anak raba. Kat may magyapa. Kakabsat, kin kagayon. At dua nga anak, tibay sa pamilya. Adda kadakwada ti ginabaknang. Kat ti ginabaknang nga naitad kadakwada dagitoy nagasawa pinaraburan met ti Dios ti dua nga anak. Dua nga anak nga temtem ti panawan nga saan nga pagarupan nga mabasamak ti pamilya. Una, ti naunay nagpanpanunod. Nagpanpanunod kay. Tada ito'y inaunay. Nagbasa. Naggraduar. Iti komersyo, commerce. Iso nga nalaing ti kwenta. Nalaing ti kwenta. Pinanunod na no anyaman iti ipakita na nga itod na nga sagot talag itinaganap yung wala. Kanti pinanunod na tapnon daytoy kinabaknang nga insagana dagitoy anaganap kalakwada ayatnan nga alaan. Tapnon iso ti mangimaniho dayta ang kinabaknang. Nagpanpanunod daytoy ama. Napintas mo suggestion ka na. Nang runa kamas graduate mo. Sumuting graduar na ti kolersyon. Hindi na. Daytoy matarikagay nga na. Kunana, inayaban na, iti iyaw na, magudwa ti kinabaknang nga adda kada kami. Kat daytoy kinabaknang nga biyang daytoy kabsat ko nga inaude, kaputa tarikagayan na, nga maitudin kinkwana ka iso ti magananhar, nga rod maitudin kinkwana. Muyong kabsat, ditoy nga nakita ti ama. Akastoy ti kunana kapsa. Dinawat na di anak. Iti versikulo 12. Kunana ti kastoy. Kat tinaudi kinunana kinamana. Ama, itit mo kanya ipaset dagiti kukwang. Apan nakabagit kat binigay na kanakwada iti kukwana. Gusto nga maawatan tayo kakabsa. Ngayon na titawid iti anak ngayon na uli. Kat ba ito, di parangkad na, ti anak, napalagdagan na, nga gayam, ti kinabaklang, nga iso, nga sinapulan, tinaganak, kinkwana, rumban, amay patawi, taragiti anak. Iso nga di kampasanan, nga inawat, panaw, takayat na, nga sagutan, tinakaskas daw, tumugutan na, nga ama. Gat kabayatan, itinay ta nga panawan, ayagan akabsat. Pimanaw, daytoy nga anak, kat napan, manipod iti syudad. Kat kunana ti versikulo 13,
kat idi napalabas asumag mga nungal daw. Tinaudi nga anak, ilurnong na amin, kat napan iti may saraga, nga adayo. Kat idjay, dinadal na, digukwana, anagbiag, anagdakdak. Tinginabak na, isun tinang dadal, tipanunod na. Tasaan na nga inusap, dahil sirip nga inadal na, kasbay sa kakongersyo, nga pagbalinin na kumang nga mamingpa, tikado, dahil kagudwa nga yung dinamana. Ngam itinang dadal, imay tipanunod, manipod tinay nasakan, inusar na, iti kinadagas, tipanang panunod na, tibukod na nga bagi, isuday ito'y tinason, ay ayatan ang kapsat, nga na hindi kinabag na. Kapsat kinigayan, nagbanag, nga saan anay bag, itinagpanagan na, tapunan natin versikulo 13, kahit hindi napalabas, sumagmamanungal daw tinaudi, nga anak, inurnong na ti amin anapan iti may sa daga, nga adayo, at idjay, dinadal na timukwana, nagbiag, nagdakdakas. Iti versikulo 14, kakabsat, kinagayan, kat idi, anagastos na amin ay, napasamak idjay adaga, tidakkel, abisin, kin iso ng rugi, anak sagaba, iti kinakira. Saanan na natungpal, kaya'y arapaat na. Nga pagbalino na, nga mapinpal, tigilang tikado, tiginabak lang, iti, indad na mana, nga kastawid na, dito'y ngabsat, tinagayan, tinagabak. Iti adda, kayat na ngasawan, nga iparang, kada tayo matatao, kada gito'y nalagay. Itinalpas na eleksyon ngabsat. Nagado, tinagtaridakan. Nga sumrat, itinagduduma klase ng posisyon. Abdon, itikasta, ayakda, nga tumulong, di ba nakabarangay, di ba nakabasayat, di barangay nga ayakda. Ngam, dito'y kakabsat. Nga, timbay sa katao nga nangyarigan ti Diyos. Dahil dua nagkabsat, intad na ti sa likwa, apan nakabagi na, ngam dahi ito'y anak. Ilusar na ti banak nga saan nga naibat, na ibos ti kinabak ng adawin na, kat inmay kinkwana, ti panagrigat, kin panagbisig. Kat sabay kuma, tada kayo nga nakasret. Kasbay sa opisyal ti barangay, dahil kay kumatarigagayo, nga tumulong apagimbagan, ti pagsayaatan ti barangay, nga ayan tayo kakabsat ti nagayon. Rumbeng kuma, nga isutayta ti usaren, rumbeng kuma, nga isutayta ti intay aramiden, tatlon itinasta, saan nga manadal, dahil plano, nga panggabyo, tinarigagayan nyo, iditsimpo, ngayon kayo nagkampanya, kadagdag tao, natiplano nyo, na imbag-abanag, tin kay aramiden. Ita, talapagasatan kayo. Saan kayo tukuma, ama isa, kadagiti may bilang, kaday kay anak, nga naudi, nga inawat na tatnon pagpalinan na, nga maminpag, tikado, tikinabaknang, at ilawid na kinamana. Ngayon, naibos, tikinabaknang, anya, tinapasama, nagbalin anak bisin, dahil di nagtutubo, isunga iti na ito'y nagdal, ay ayatan na kapsat, versikulo 17 ko na na, ngayon, iti, nagparunok, kinunana, nagado, dagiti mangmanggay, ijay balay ni amak, nga agsuksubra, subsobraan dati talaon katsyak agdak dito'y amat matay idinisi. Kakabsat, ika kayo, uray pa,
napintas. Ti kasasad, ti kinatao na, iti sinong ti pamilya at ti makbalan na. Tayo lipusnan ti sanigwang na tinawid na, ngam nagpanunod, nga ti balay, kinpagtayngan, nga pinanawan na agdadyay, nga agmanmandar, kinagururay, iti adu nga bendisyon. Ngam gapu iti tarigagay, nga isukat kayat na, nga pagpalinan na nga mamimpat, ti kaadu, iti kinabaknang nga tawidin na, nga isot ipakita na, nga sagot nga ipay na, kada kinaganak kinkuana, ngam saan nga nagpaligi, abay, makapsak kinagayon, sinurot na, iti na ilubungan apan panunod, kat inusar na na ita nga sa lingwa, iso nga nagbalin ang nabuha. Kakapsat, kinagayon, itanong na da kayo ang nakasal. Sabay, damyaman at bendisyon. Aparapor na ito, ti gobyerno ka na kayo, asukat kin sumat. Di ba nagbalin nyo, kasmay siya ka opisyal. O sa rin nyo kuma, itibanag na pangisyon. Kat saan nyo alipibatan? Ni Apo Diyos, no di kat isukuma, ito muna ang runaan, apanunutin nyo, di ba grubingan nyo, may manggag, iti bundaway anak strength kayo, iti posisyon at inarigagayan nyo, taplon iti kasna, nukas ano, iti parang bendisyon ti Diyos, iti may sa katao nga garamit ti banat, anaimbag amay kinkuana, at aduntupay ti sukat, a bendisyon ngay pay na kada kayo, kat pudno kumakas na, kat may sa labanan, awarning, ipagpanparunutan nyo, dahito'y inauding anak, nga ti panunot na kasjay, ngam ilicimpo, kaindad nga mana, dinadal na kat inusar na, iti kinadagas, dahi tala kinabaknan, iso nga nagbanag, nga awan ti serbina, kat nagbanag, nga nagsagaba, kagong marigat, kabayatan, nga awanan, iti kwarta. Yung maray dayaw ti Apo, nagpanunot, kat nagsubli, iti versikulo 28 ka na tumakdirak to. Ot enak to, kinama. Kat kunat tukin kuwa na. Ama nakabasulat iti may kaniwas. Iti langit, iti isang kuwa na. Ayayatan ng kapsat, di pa nagpakumbaba, iti chimbo na may sagpak ka, awan sa bali at kasayaan. Napanunod na, kat nagpakumbaba, timakdal, nagsuple, kat kunana, amok, anakabaso, malipod langit, kinkastamat, kinkanama. Ayat na nga sa wan, adda, kinkuana, di pa nagpakumbaba, kakabsat, kinagayin. Ito versikulo 19 ko na, Jack, may karing, amanatan anak mo, ikabir na kasmaysa, alagin ibang manggad kita. Kakapsa, maamiris na, kaya doon na kinabaknang na impatawid na mana, yung napukaw, kat kunana, sa anakon na may karing anak, anakon na may karing anak, may saklalan ng palin ang katulong, nagserbi, malipot, tibagtay na. Ngam ayayatan nakabsat kinakadwa. Kalayan yung papagayam, ito versikulo 21 kunana. Kay, di anak, kinunana, kinukuana. Ama, nakapasulat, may nalawas, itinangit, kinsangwana. Jak may karin, kamanangan, anak. Kakabsat, kinkalay. Kaya mga sukubat, versikulo 20, kat timakdar kat napan, kinamana, ngam ide adayupay laay, nakita niya mana asinunal, tika asina kat inmaray, kat inapungulan na, ititingid na, kat inagkan na. Malay dayaw, iti may isa nga mga kakabsa, at dabanak nga saan
impat tinaramid ka na. Ngam ito makita na nga sumungsungad kanak na isu nga pimanaw ang anang kadang na tikinabak na ay ayadan na kapsat sinabat yamana kat inagkan na inagpumulan na ayat na nga sawan nga huray kasano di panagbalin na kinadakas iti sa kuwanan kamana saan na isutay ka tinakita na nudigat tinakita na dayday panagsudli iti anak na nga napa manipod iti pagtaylanda dayday kakapsat ti mangipanagnan nga ti Diyos tayo nga pagsangsariyan tayo nga uray kasano iti kinadakas kayo ti tiyempo manatnag kayo nulakit ti panunutan tayo kat agsudli tayo kinkwana adda ang nakasagana adda nga siraradsa ang mangawat iti tunggal maysa ana tayo ay ayaday agapsa isu nga kunana agapsa iti versikulo 20 kunana ti kastoy iti dayto madalali kay napan kinamana ngam kadayo pailaay nakita na mana ket simrek ket nakita na mana simrek ket simrek iti asira timmaray pinagpungulan na itingad na ket inaktan na kakapsat kinagayon versikulo 22 ngam yamana kinunana kadagikadingon na alaan niyo ti madaras iti kabatkan na pangalangan kin kawasan yo kat ikabil yo di may sa singsing iti ima na kin sapatos dagit isa kakapsat tinagayon ipagpakita na nga ti arak saan na nasinubadan iti dakas iti banat nga naramid ka na nudikat sinubadan na tinayba kat sabay ayagan na kapsat tada ito iti pagpakita na nga kayo nga adaan iti gasat anak astret sumadan no umamat iti ayat tatlon iti kasta maibilang kayo may apat tuladan kinpagwadan amay isa na anak yung ama iti unag tinagibungan ng runa iti barangay kinang ng runa iti unag iti iglesia palakpakan tayo na iti versikulo 23 kunana ti kastoy kakapsat ti dayon versikulo 23 versikulo 23 kunana katilagyo ti baka na palukmat kat parchenyo kat mangang tayo kat agraksak tayo kakapsat ti dayon insa ka na anda pinalukmag na wantipilaw na isot pinartida nagrambakal iti versikulo 24 kuna tada ito'y anak ko na tayo kat nagungar, napukaw, nasarakan kat nang rugida na agrapa ayatan nakabsat tinugutan ng ama saan na nakinita pinaglabas nudigat ti kinita na dayjay panagsubli kanak na iso nga sinapatusan da pinartida tinalugmadan nga animal nga sato rinugyan da tinagrapa nagdaydayaw da kinapo Dios nga kunana nga daytoy nga nako napukaw ket nasarakan ket daytoy nga nako natay ket nabunga hayat na nasawan ayagan na kapsat nga datayo kumamay nga kunana ng pastor nga po Dios iti tiyempo nga umay ka na tayo dagiti kabarasan ti panagdag iti tiyempo nga umay kingkati panagad panunuden nga agsuplika iti Dios at iti Dios na kasagana amangabat ka kat sumaran na iti ragsak kindrambak isumay ti daytoy nga law kakabsat ti dagayon daytoy kuma idawat kinkararag tayo nga ti Apo bendisyonan na daytoy abanak kakabsat ti dagayon ti may salat ang kapanunutan daytoy inauna nga anak antis kumamot nga agragsa saan? Taray kay kapsat na nagsubli gamanyat ko na ti versikulo 25
Kasoy diba? Ngam, di anak na, nga inaw na. Daidi, at daidi, ititalo. Kat sumampal, kat inmasidip di ba, nang natin na sampil adok tungar, kindagiti salsa. Kat idi nga iyaban natin na isa kadagidumpi, inantod na, aking kuwana, noon nga daidi. Versikulo 27, kat kinuna natin kuwana, tikapsat mo din tayo, kat namang nagparti, kinalukbag abaka, agsipon, tainawat na anak-anak. Ay ayatin nakapsat, dituyan, nga simbrag, timadi apan panunod, ni kapsat. At na kaya't nang ipakita, kiniparang, kinisurog itong galmay sa natin. Nagito'y kumang nga simrag, nga opisyal, nga membro tila ito nga iglesia, uray saan nyo, nga tinulungan, saan nga iso ibinutusan nyo. Kat iso dadar tigasa, awan kumati panunod, nga kaside inauna. Nga isaan kumaanga na kasaan gumot na katwa. Saan kumaanga kasya? Nudikat punatay kuma, agyaman tayo kitdeng, tanakastret, tinagsak kayo, nga adar tinay na iglesia, kat adda tayo kuma, anakasakana, ngam di kapsat ninauna, madidirit na na, di ba nagsukle, nikapsat na. Kakapsat, tinagayan, tinagabla, iti versikulo, 28, nagluksaw, kat di na kinaya, isimbrag ket tremuar, nyamana ket inay-ayo. Kakapsat, tinagayan, tidak tulmot a responsibilidad, awan sa bali, nga na tayo gumamad, nga adda tunod ti iglesia, kakarangit ti banag, ang ay-ayo, ijay tao, ang makita tayo, na saan nga naigbag, iti aramit na. Iti versikulo 19, why gunana, nga isusin mong bakit kinunana, kinamana, adtoy aron nga tawin, di ba nagserbikin ka, uray ka ano, diyak kinaliwas, ibilin mo, kat uray ka ano, di nakinikan, di ba sinakalding, tapno makipagdragsaka, kadagiti, kadagiti. Ngam anya, tisumbat ka mamunana, panunod ang anak, nga manipot idi, naging kanata nga nagsudli, iti nabsat mo, sika, iti nang sagrap, dagitoy ang kinabaklan. Dahital, tisumbat, iti ama, kakabsat, iti ngayon, isang kapuna, nga iti dahitoy nga tao, kakabsat, iti ngayon, nga uray sikamoy, kakabsat, kag awan tikasat mo nga nakasret, amog nga ti apo, ada plano, timbanggap na, nga nasaysayaan, nga ipay na, nga ititin ka, abana, nga isot may parbel, abarakin ka, nga saan kuma, nga isot daita, tirason, apakaupayang na pagkunaan, nga isuda sa handak na tinulungan, isuda sa handak na binutusan, isuda sa handak na kinayat, saan kuma, nga kasta, iti panunod itong galmay sa karadeo, nudigan, ibilang tayo, na ti Diyos na plano na, ti Biyagyo, nakabsak ti ngayon, kat itinapatay, tinunagama, sinaranay natin anak, nga isong mamimbanaw, sinaranay natin anak, nga nagtalingad, manibot tulad, ti patay nga na, kat itilay tuwimang galdaw, siyambragman ting rumah, agmay may satay ko nga, nga mangsaranay padakwada, tamo tayo, nga na, plano ni Diyos itibiyagda, kanyaman abanag amaramid, nga kaslati na pasama, nga loy muna kami kuman nga nagawin, anya nga ta, pinasasaan, dahil sumang sarunong anukan. Isu nga daan ang plano ti Apo, kagabsak ti ngayon, isu nga iti na itingal daw, versikulo 32 ko na, ngam, masapor ti panagramba, kin panagaya, kada ito'y kabsak mo, natay, nagungar, napukaw, kat nasarata. Madaydayaw ti Apo, tayo amin ditita ta, nga, nangidaydayaw ting kuwana, kat pudlugma,
nga naita nga hintayo pa na inaydayan, awaten tayo, dibendisyon ti Apo, tatinga po na imbag ti plano na, nang nagay plano tayo, kat ti pangayanan na, isang marami, kada tayo, manaydayan, iti Diyos, dawaten at magdal tayo.